nađu konačan odgovor jednog savršenog dana. I njih šestorica krenuše sa istom željom u očima da nađu krajnje rešenje zbog kojeg ne spavaju noćima. I njih šestorica krenuše, više se ne vratiše. Njih šestorica krenuše, više se ne vratiše. A zatim poslušao šestoricu da nađu prvu šestoricu sa istim mislima u glavama jednog savršenog dana. Tražili su ih danima, zaverivali u rulju, našli su ih u gej hotelu, krešu se u bulju. I njih šestorica krenuše, više se ne vratiše.